Kajing Hiar arsut jong Giant Hills Autonomous District Council JHADC ha kaliang ka synshar khadar ba kajing ko karukam trekam kalapun bor yang ngaban mi madan biang menta ke kenti ong Chief Executive Member barim jong JHADC uma Moonlight parian uma pariat ulawan thep kerteng ha kalai poetrik kalalingkot hadisi office Jowai na benta banyakun yak election na Jowai South constituency kum kyrtong shimen habakren shakilat pathai kubor hadin ka jingthep kerteng uma pariat ulaong lan riusnam kata na du u arhajar khandai hadu arjar apasan kinong tre jong ka JHADC ki yakendu jinge bat kim yo tulap lakhat wei benai kanthi uma pariat ulapun pauru ka jingpanya ba yo le se na ka jingthlot ka rukam trekam jong ka council kan poi ka por ba ulat ka jila ne ka sarkar kmi kin shimti ban panya ya ka council but hakata ka por ka 6th schedule kan du kan damno but wanra ka jingdu ka bakraw halor ka hoklong try halor ka khandau ka siam ka dustur ka riti but ki wei ki hok long try lada ki pat ba ki ibit ya u ha ka ni kenti uma pariat ukular ban pen ki imbyang ya ka council kumba ka long menshwa but un thawi ki lat kilinti kumno ban penmi ya ka khajana but ki wei ki lat ban karshan ya ka council Sket gani to sen bunyao mo itoy. Election go debile da gani to ro election MLA MDC what commissioner gani to sen go khadar. Te da go ye record. Da gani to jingile nga mo kre ta. Job gani gati. Ile mo kre ta job le kre stoma ni ba yo ga council ke da pat. Da ha ko da siao to go ye ni le biang poi cái thằng yang chính job, bài bạc là tiếng Áo poi cái thằng yang chính job, rồi ông khai im biang à council, kamu jo man cái poi cái mình chua, kamu man cái này là bay nó stang cái cái term của đẹp, rus nem, sans nem cái term cái sket, rồi ông bonus kamu, cis nem, rus nem, now stang cái term do ajar kakende, hado ajar arpa san, the staff ng this council suffer, em cái chính do tulop terkai ado kanile ang sa askat ni manai ko tulop su anta staff ng this council edi da ban khat nga man nga wo ge ngoi le biang ni pi yo poi ko thong yo jing job yo bi vai biang ga this council ko ban biang e tu do ri rim yong ka ba wo yo em ge jing ma to ka ri staff ng this council re ge jing ma do ge jai kru ga ngi step an ko da da jawa corner take over ro nga por this council da poi và đào take over ga central government da take over ga la traffic ga signal man ga jing do kro pendok i jing long tre kan da chap pendok i ga dostur ga ti nodong dong dang mani at par kita gi em ching mainland cha kita khap stai wa na sam chen chetai da chap man ga yang sarkar they do irani seni janot is a bang central government bagi por ga menchwa jadi daw Lega ke sixtil pencaga constitution ng India. Lega daw kami cibon di amendment go bodin in any skmat he wan tho kaman wo tho gila i open sok ya ke council open sok i jai bru yong i go mia yong a yong pi do sok do sangi yong yo ke direct funding kat kam ke jing anot ke jing trang yong central government kat kam ke jing trang yong di ne district itu. He wong snya ba i gala nga citizen o ye nya ke ni ti o poi ke thong yong ke jing job yo yo bang khai im ga this council le bi the one. Yo let dia gam ni agani kan rusnem na lor kut ka santep ka sansnem ka tem go chitem so bonus ka mo pini ang yo ki so chisnem katlem ni kum khayim ba e da em kam ya wo po ti this council yo sao tho wa yi le ni ro no sao tho bom yi tam pa da tang pan le yo sao tho wa yi kum khayim ga da ki pai ba elat nga wo po bya this council